Nitin mai hian internet le social media kal tlangin mi sang tel te meu mai anon lar chuak zut zut renga video le thalak a viral chu reng bokani hi la reng ture ro chuan na sataka beyanga ya mani talent cher sha mai ba ka mi puima a boruak chhia nei lo apoimo tak setani he video a hian pop stars an wangla ya thom ron nei lian em chin te ho an dinhmun tlakhniam tak dan kan en ho le dona an hun la ya kan du em an hla te wanga kan lo crazy em chin na te chu man la ya achang ta der mai no we're not promised tomorrow so I'm gonna love ama sabera chuan fergi Big Girls Don't Cry ti hla moi em satu hi a album The Duchess wanglai kha angai hle mai how come every time you come around my London bridge wanna go down like The Duchess album kha a hitin kha album a hla som lai mai kha Billboard Hot 100 chart a alanga chung singa pathum phei chu sangni paruk le sangni pasari khan Billboard chart a pakhat na anlo ni hian boka vandoi thak tak mayin fergi hian hla tharemo album thara ati chuak le har hle maya sangni som palia a hla thar LA Love ati chua chu Billboard chart a athen san bera somni pasari na ni in beise a phak lo em wangin a album thar tur Double the Chess sangni som panga ati chua tura ro man po chu son le ania MILF Money July sangni som paruka ati chua le po chu a theng sang lem lo hle ani MILF Money a hian boruak siam turin Milarte tam tak tel ma se chart a thlen san bera somthum palina ni in Life Goes On single ati chua le phei chu chart ta alang lo topa kumsom chuang te meu alo boy pui album chu September sangni som pasari khan a release a mi pui mit la thei ang ber tura asetla chung po in a album thar hi a hit lo hle ani charta athen san bera som pakwana ani chok ani European radio in an interview na chuan a music video ho siam na zong chu aman ala tum vek thu so yin interview nei lai thleng po in music video siam na ala rul mek thu le a rul nan hian thil a shal po angai mel ni in asoyani pani na Katy Perry Katy Perry chart lama atluan lo na chan hi chu Taylor Swift nen an boruak wang kha ani mela June ni ret sang ni som pasari a Taylor Swift in album thar Reputation a release a hit zia chu Zoinon Care angai om love atuklok June ni kwa a Katy Perry album thar ber Witness to release ani vele a hei hi Katy Perry hian awan doi puita ani Witness album hi Billboard Hot 200 ta pakhat na a alang ve a ma se kar somni pakhat no loka chart atang hian atlali ani Witness album a hian hla hit a omlo hle a Change to the Rhythm March tha ati chwa chu chart ta palina lai theng ma se kar som panga chau alanga switch po chart ta somli paruk na ne in kar som chung alanga Bon Appetite phei chu charta athen san bera somnga pakwana ni in karuk chung chau charta hian alangani Capital Record Chairman Steve Barnett chuan Katy Perry anga project in karla tak nei chuan la reng hi har chin thu variety bula asoi nge a nima sila Katy Perry album chu hit lo ma se American Idol judge ania angai to amshan lawe Pathumna Iggy Azalea hian sangni sompali khan fancy ronlar puhin Billboard Hot 100 ta po kar sari chung alanga nima sela sangni sompanga a chuan a choi tan ngal derani Entertainment News the rap chuan Iggy hian a arena tour nei masak ber tur chu a promote tu lava cancel ani phata ni in an article chwa chuan antar langa Sangni som paruk khan a recording label sten a zillion music video siam an phal saklo wangin a chwa chala a single team la a flop chiang hle ani hei wang hian album thar tur Digital Distortion po mitam tak chuan an ngai ven thadu lawa a hladang te po chart lama a chepui lo hlom hle ani July sangni som pasari khan Iggy Azalea hian a recording label boss Steve Cartel chuan Digital Distortion ami single engma release a phal sak to lo thu asoya vo inni thlengin Digital Distortion hi release ani talawani